Poštovani predstavnici medija, poštovani građani, Ujedinjena demokratska Srbija danas želi da vam se obrati i ukaže na jedan možda od problema koji padaju u senku usled ovih tekućih događaja kojima smo izloženi. A kao što vam je poznato, narodni poslanici koji predstavljaju koaliciju Ujedinjene demokratske Srbije imaju veoma aktivan odnos sa građanima i mi osjećamo obavezu da danas u Domu Narodne skupštine govorimo i o tome sa kojim se oni u stvari problemima susreću, s obzirom da se radi o jako velikoj grupi naših građana koji su naravno sa pravom zabrinuti. Danas ćemo na konferenciji za novinare pažnju da posvetimo o tome kako se vrši obrazovanje tokom pandemije i da se osvrnemo na ono na šta su nam građani u poslednjih nekoliko dana ukazivali. Kako nam je i obrazovanje podeljeno na osnovno i srednje obrazovanje, odnosno predškolsko i visoko obrazovanje, tim redom ćemo ukazati na ta otprilike i 3 goruća problema sa kojima se ovi građani susreću. Što se tiče osnovnog i srednjeg obrazovanja, dakle, građane interesuje kako, kada i na koji način će početi naredna školska godina. Kada ovo kažemo, moramo da se osvrnemo na reči koje su upućene od strane kriznog štaba, a to je da nas na jesen očekuje drugi talas epidemije u Srbiji i s tim u vezi jeste važno da možda i mi uputimo apel sa naše strane kao odgovorni poslanici ispred Ujedinjene demokratske Srbije i da proverimo da li je krizni štab u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, odnosno ministrom Šarčevićem, razmotrio možda i potrebu da naredna školska godina krene i ranije. Dakle, to je jedan od problema koji se tiče roditelja i đaka koji su u osnovnoj i u srednjoj školi. I drugi problem koji se tiče isto tako velikog broja roditelja koji imaju decu u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno u osnovnoj školi, jeste i nastava, odnosno dnevni boravak koji se već sada polako kreću planiranja da bi se ovaj dnevni boravak održao. Dakle, na koji način će se dnevni boravak one dece čiji roditelji moraju da se vrate na posao organizovati, posebno imajući u vidu okolnosti da đaci koji pohađaju osnovnu i srednju školu u stvari redovno ne odlaze u svoje škole. Što se tiče predškolskog obrazovanja, ovde se pojavljuje jedan zaista veliki problem, a to je da sva ona deca koja bi trebala da idu u vrtiće, morali bi roditelji da donesu potvrde da su oba roditelja zaposlena. Ne možemo da ignorišemo situaciju da je tokom pandemije u ovih poslednjih 2 meseca jako veliki broj građana ostao bez posla ili je na pragu toga da ostane bez posla, tako da je mnogima od njih u stvari nemoguće da potvrde o zaposlenju donesu. O ovome su nam, što meni lično, što našim kolegama narodnim poslanicima, što kroz inicijativu Mame su zakon, jako veliki broj roditelja se obratio i prosto ukazuje na problem da jedna grupa dece praktično je ovakvom uredbom diskriminisana. Takođe se postavlja pitanje kako da ti roditelji kojima su deca do juče redovno odlazila u vrtiće, a danas zbog nedostatka potvrde možda neće moći da idu, kako da uopšte pronađu neki drugi alternativni posao ukoliko decu ne mogu da ostave kod svojih roditelja koji su recimo danas ugrožena kategorija, a naravno decu ispod 12 godina ne bi ni smeli da ostavljaju same u svojoj kući. Što se tiče visokog obrazovanja, ministar Šarčević je nedavno najavio da bi trebalo da se rad na fakultetima normalizuje i tu postoji sad jedan ozbiljan problem, pošto kod nas u Srbiji studiraju i studenti koji ne žive u Srbiji de facto, na primer studenti koji su iz Republike Srpske, na koji način će se dakle nastava prilagoditi njima i na koji će način oni moći uopšte da polažu ispite, posebno uzimajući u obzir komplikovanu situaciju oko prelaska granice. Podsjetiću vas da u Srbiji ima negde oko 800.000 dece i kada govorimo o ovim problemima, mi govorimo i o njihovim roditeljima, a prostom računicom to vam je negde oko 1,5 milion ljudi koji danas zaista imaju objektivne probleme kako da nastave što je moguće normalnije svoje aktivnosti.
Dakle, mi smo i u toku skupštinske rasprave, kada je bilo potvrđeno vanredno stanje i kada se raspravljalo o tome da se vanredno stanje sa vanrednim stanjem prestane, jasno ukazivali da je nedostatak plana Vlade Republike Srbije i kriznog štaba bila naša osnovna zamerka. Evo ga jedan od gorućih problema sa kojim se već danas susrećemo i dakle naše pitanje kao poslanika Ujedinjene demokratske Srbije jeste da li je ministar Šarčević u saradnji sa kriznim štabom doneo dovoljno dobre propise kako bi se i ovaj deo našeg života normalizovao što je moguće više. Pitanja? Hvala. Mi imamo jednu posebnu KZM.